Trump je s podpisom izvršnega ukaza prvič, odkar je postal predsednik, spremenil svojo politično odločitev. Na to naj bi vplival upor v lastni republikanski stranki in pritisk prve dame Melanie Trump ter hčerke Ivanke Kushner, ki ima sama 3 majhne otroke. Toda meje kljub izvršnemu ukazu ostajajo trdno zaprte, zagotavlja Trump. Being sure that we have a very powerful, very strong border, and border security will be equal, if not greater than previously. Trump odgovornosti za razmere na meji ne prevzema. Še več, svoj podpis izvršnega ukaza, s katerim je spremenil svojo politiko, je prikazal kot reševanje problema preteklih administracij. There's a problem that's gone on for many years, as you know, through many administrations, and we're working very hard on immigration. It's been just left out in the cold. People haven't dealt with it, and we are dealing with it. Trump je kasneje na zborovanju v Minnesoti proti demokratom izstrelil še nekaj strupenih puščic. Democrats don't care about the impact of uncontrolled migration on your communities, your schools, your hospitals, your jobs or your safety. Democrats put illegal immigrants before they put American citizens. What the hell is going on? Illegal immigration costs our country hundreds of billions of dollars. So imagine if we could spend that money to help bring opportunity to our inner cities and our rural communities and our roads and our highways and our schools. A podpis izvršnega ukaza proti ločevanju družin je zgolj parcialna rešitev. Kritiki namreč opozarjajo, da Trump z izvršnim ukazom ni odpravil problema, saj se politika zapiranja nezakonitih prestopnikov meje nadaljuje. Po novem otrok in staršev ne bodo smeli ločevati, kar pa bi lahko pomenilo, da bodo morali otroke zapirati skupaj s starši. We need to help these families find a solution, a humane solution. Detention is not an answer. Separation of families is not an answer. We must find ways that these families are safe and protected, and help those countries stabilize so these families don't have to be exposed to so much hardship. Politika ločevanja otrok migrantov od staršev naj bi bila sicer po mnenju nekaterih Trumpov poskus izsiljevanja demokratov v kongresu, da bi le-ti odobrili sredstva za gradnjo zloglasnega zidu na meji z Mehiko in sprejeli imigracijsko reformo po okusu predsednika.